Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwowa searching. Ebusuafo ora kebot kasa de ma NPP amayoko na chenzo wabeke na dwen de akere. Eye ora Kwame Nkrumah tikese anya asem keto akra. Yenti nsem akebot e de etu dwane nsa nsomba. Abochinta de togo. Gotam bochi ata de yabetramo ayo Gyimi yabetramo se ana na de obi di atema so opani wa mu hu a enkoda mu enu di na manfo di na do atem na no we so quiet na do ama montem na say obi da what is that small boy say how do you feel if some people are criticizing you and I say bia amanfo di watem ni ade a how do you feel? What's the question, man? Or say, or say, I, Akufo-Addo. Me na me ko pray say, ye makwan na obi antimi enya enka na dwene said you was se fata. Now sometimes criticism no eboa ama ohu osinto. That is wisdom. To Kwame Nkrumah atenie na ye di no ye ken kwasasem kire no ye ken sem wo mu a yeso ofa nyansa wo mu a yeso ofa se me so nkoye pipe ni krom nyansa sem na make wan fa wo Gyimifo sa agenda wan se wa nya nwie no go si market 261 na eye mu asem eye Gyimi sem ye ni mu na ka kire no na jai se 20 Ghana waje ka bia ede ama wo plot bia ede ama wo promise bia ede ama wo sumi awoda pay roll so nurse fo ye ntimi ntuo muka wo betra ase no enka nyansem no nurse fo a ontuo muka no na nka obesere president say papa we de ani de na obesere kwa so wo ma me card ye wo ma me sika utua me ka tua nurse fo reka obi atem a wo di president no eno abaye obedin e wo nkrofo a atra de ye ntuo muka enya obedin kokko akuafo osu enya obedin pantini bodefo enya obedin ebrofo ne mu enya obedin na mum obi a wo di president atam no abaye obedin abetena se bo nche wo otito obi di president atam no eno abaye obedin abetena se ama ebesi we hu nkonya Kwame dwan nipa no so Gyimi why na one normal senses as a president say agenda 111 hospital enipa nkwa woni nkwa market ni si wokwa obi enkoto ade wo nipa na ewu how can you say this say agenda 111 enya important thing ehu hia na emum rather market na hia mumi nkoti kwasia bi market na o si hia no yententiti mu ode ba Kwame kwasia ha Gyimi free so kono me yo me se meto aso otenti mi mo hitam bebe ho yenkoti market na o si wo mo si ehia no emu ncheche mu a obi dia bra ense oba beka ise ona obeye market no obekere hawa market muntie no muntie market 24 hour economy you see ayewo ebinum a edwe numri a what on ade 24 hour economy is all about 24 hour economy market. yes Sir na mo ye campaign sana mka kire say 24 hour market is all about 24 hour market this way na yes na 24 hour economy market 24 hour economy market it's only 24 hour economy. Yes market market there esu ejuma okay yes but yani 10 mile ni say me ton banchi ma beto na no family me call the fufu beto na beto Ebusuafo ye yina ya ate ensem a ora kebot aka ede akere Kwame Nkrumah tikese na you see ye ne ya bro ya me say ma abre ma kasa abre journalist for na mo Ghana ha no mo Ghana ha because of mankasa mo selfish interest ana mo call school na mo mankasa mo tua mo school fees ni ntino esase mo ye adwuma na mo dete you are not serving the country. Journalist for mo kromia mo ye hypocrite de bia be ka say me adwa meti he me pe any young ladies o mo Ghana metimi de message me say me pe and a political shows o Ghana ha from Peace FM to OK FM to Neat FM to your friend say
sompa just a radio station mentioned them. It's a political talk shows for the past 7 years or 8 years. Every morning, it's journalists who come here be a meme in this by. Omo hypocrite. In fact, John Dramani Mahama na membu ye kosi. The only people, and I said the only journalists are ombeti me akasa de afa membu we hu sa membu yin ya. The likes of Kwame Sefakan, Adwoye Boeje, Ura Odi Ahenkan, and I think Mark Jerry, Titi Upamponi Uru Odi Ahenkan. Because Uru Odi Ahenkan, and brought His Excellency the former president, now Don Kufuor the president, NPP for also. Hey, NPP for your bonia, obe kamwechi, omo ye papa, obe bomo about also. The same thing applies to John Dramani Mahama, the second coming. His Excellency John Dramani Mahama ye papa, oka, oye bonin so ne Adwoye Boeje. Newspaper review, omoka. Mark Jerry, nso NDC ni bi frɛ owie show na sɛ callers ne frɛ na sɛ NDC ni frɛ na sɛ asɛm a ɔka na nhwɛ kwan ma ohun ne left from the right a ɔde ma no NPP ni nso frɛ na ɔkasa na ohun ne left from the right a ɔde me ma no kyɛ sɛ Mark Jerry de be me ma Kwame Sefakan so ɔyɛ NPP ni kura on support on favor NPP and NDC anim both parties in all common. The same thing applies to finally say ena oman hene Yawedu Boakye ena oman hene Kobena Sante. These are the only journalists that umbetimi aka se neme bi nkoyi we NDC aban mu because omo dade na twa ha na Kwame Nkrumah tikese ne de mese ne morning show no wa to ne din finally say ade ache bia no na na do wo so no obo na chi papa John Dramani Mahama ba ontimi mbo na chi o enti sa mo ye journalist na mo ti o mamu na sensem hunse nko na mudia yenya mo den Kwame Sefakan friend say Kwame Nkrumah tikese ne enti o akaka asem Ghana football na chi na ne say ye friend say Miracle Abuaje interview and obisa ne say ba wo mi aba NPP activist ya na no police for kochi ni obisa ne say nti atem didi odidi president na ye ena Miracle Abuaje ka say Miracle Abuaje ya no say eye so when ya no say eye kra Miracle Abuaje answer bi ade ma bi eye because Kwame Nkrumah tikese no ye press or ye journalist wo kro mi ha ena Savage and Finny may share with a rice water, a cotton drum, whom nana do my radio, whom nana do my some Joe the catcher and another so is useless. Just say, apart from the word useless, no useless, press useless, net you say, where did you or crana? I am more than useless, obey you, a man and others, who do you want to describe in another? It will come here. Men who sell Kwame Nkrumah tikese, ebet na radio so condemn some George, and now say. Samejanfi se video bi wo ho sa Kwame Nkrumah tikese wo nyina ye hwe nanso endwum na Samejanfi ekoto yi na ba omi aba nso akwakoto bi ne de wo di mreka akotena radio se se asama Miracle Abuaje kan wan kan yie na adenti na o defend the girl ne na obi o threat president wo Kwame Nkrumah tikese papa pani munsu enyansa wo kromi ha na mofra ye ndi mu atem no man Ghana no ye mo nkwa mo ndia wo fame na wo din na wo kasa akwache doesn't mean so man ne hye wo nsa mo na mo ya funti na mo de ti o man mu nsem hu na mo pese mo ni endi no me Sir John Dramani Mahama ya de na se nya aka John Dramani Mahama ya de na se ya aka MPP ni bi obeba o ya de na se ya aka o ya de na ya aka ne ye chechiro man na Ghana ya nya 69 years ye hu ye left from ye right o Ghana nya 60 years o ye gina ya nem ya ise steam no steam achi ye 69 years ni steam achi ye hwe nsu to na no hwe flood amanfu dem nsu sisi enso sa flood se mi akoso wo Ghana ha akoso 69 years ni ntipani bi ehu impanifo ti ha na omo tonton asase land na e block nsu no omo tonton na omo e fill na omo sidan wo so de ma high ti nsu ta na se nya ba bi pele je se ejili ena sa lands ni na so yentimi waste sa nsase bebrebe yentimi waste ntimpanifo de e kwan be na wo e che se
Enyewa be na mode egu akwan ma wo betimi aye na mo yi gata wo se de na mo be yo afa baby se na be nsu ta be fa ho na sa asase na so ada ho because this all offense this lands na edan sisi so nsu ta e flood wo nyina na yetimi gasa lands no enko waste se mo ye bibi afa wo na ye de amu agya yet Ghana ha 69 years stand still still ma ache ye ntumi nko NPP for not almost one or two policies bi aba abo my Ghana na apart from no ye useless on mine and ye ti na journalist for ato omo ye fo no mo botom no mo di nkosase mo kuro ya ebi mo ewu Kwame Nkrumah tikese nti America wa joy oden wa akọka say girl do ade no ye no ono ntumi nkondem ye no no so nti nkondem ya na nti ba omi aba ne nkọchi ne nku ne ntwanity sa ade wa akọtrete president ni ya asameje amfi nene ma hwe guze rice water kum na nado maye okache na nado ye nipa na be unse NDC fo no mo kasa ma NDC bloggers no mo kasa de NDC wo TikTok no na wo omo hu so obi dipani bi atama na mo akofa ne video wo abodam nipa we wo size a moa nwan na nado do ye nipa omo mu gu MPP no mo ye nipa mu na mu ni nyansa no ezi na ye ba ko ne ye condemn bibia sa insult ye koso wo Ghana hai enya de ye atemdidi enya de ye boa o man no imagine so obi ni ma me ne papa odi ne betena social media odi no kwotena radio so di na tem no ensem fata esi ye niam ye so o man atemdidi ye nyimfi politics na se John Dramani Mahama wo ama na wo nkofo Sam George okuja tabla kwa sameje enfio mo edi atana mo de abagitumi adenti na oba de wonti me ndi watembi because we do strategy did so strategy na odi na odi ba power inti esenka wo time na ka mo pesa mo gitumi no mo de policies a mo de ebebo oman no egu akwana ka mo gi atem didi no we de atem de aba aban mo bi di mo bi a mo de monte ase how dare you apowa